Lishonile Mbukeli kanti ke nalamuhla linetindzaba talo. Sitethula bukhoma etindlini tekusakanta eAuckland Park siku SABC1 naku DTT. Wemukelekile ke ngwane asesibuke lethamba yembili lomuhla. South Africa seeks to deepen inter-Africa trade while becoming a continental industrial platform. Mengameli Cyril Ramaphosa wethule inkulumo yakhe embikwelithimba lelihambele ingqungquthela yemfica lebanjwa njalo lehlose kubuka tindlela tekutfutfukisa emave kulengabathi yeAfrika. This affidavit and my affidavit is not yet ventilated, it will be ventilated at court. Komishana wemaphoyisa velonke Janene Fani Masemola uthi ke akafuni ukukhuluma kakhulu ngembi lesemkhathini wakhe na Janene Shadrack Sibiya. Mengameli Cyril Ramaphosa wethule inkulumo yakhe embikwelithimba lelihambele ingqungquthela yemfica lebanjwa njalo lehlose kubuka tindlela tekutfutfukisa emave la kulengabathi yeAfrika. Lengqungquthela ibanjwa ngesikhathi umhlaba ubukene netimbi kuletinye tigodi. Lengqungquthela ibanjelwe kule Japan eYokohama. Ramaphosa wendlela letihambele tindlela letisetshenziswa ngileli kufukula umnotfo letihambisana nekutsengiselana nemave la kulengabathi yeAfrika ngaphandle kwenzela. Mengameli ukholele ekutheni lolu hlelo lekutsengiselana lingakhula lifinyelele lapho iJapan naletinye tinkampani tingalisebenzisa kutsengiselana nemave ase-Afrika. South Africa is growing its health manufacturing capacity with a focus on vaccines, diagnostics and therapeutics. Our country is also expanding digital infrastructure to bridge gaps in access and enhance service delivery. The Africa Continental Free Trade Area is central to our economic vision. South Africa seeks to deepen inter-Africa trade while becoming a continental industrial platform from which Japanese and other global firms can expand and export into our continent. Mengameli uphinze wathi leli kufuthi liqhubeka nekwelula sandla lisite kuqhamuka netisombululo letawusite emave nemimango labukana nemthelela wesinqumo seMelika sokhoqisa lisito layo letimali. Lokhu kutangemuva kwesinqumo semengameli leMelika Donald Trump sekhoqisa lisito lwetempilo. Lesinqumo sibe nemthelela lomubi ebantwini labaphila netifo letingalapheki kulengabathi. Umholi weBuild One South Africa Dr. Musi Maimane wende lubito kubantu bakuleli ukuthi babe ingcenye yenkulumo-mphendvulwano yekwakha live nanobe kukhona kungaboni ngasolinye kulokunye. Maimane ukhulume lokhu nakahlangene nebetindzaba eJozi namuhla lapho khona athi lolu luhlelo lolutawuveta ukuthi sive sonke sihlangene sifuna kulibona likuphi lelive esikhathini lesitako emva kweminyaka lenge-30 lelive libuswa ngentsandvo yelinyenti. Our nation is on trial when we think about the national dialogue. That's why it's important, as I'm appealing again to all the foundations, that whilst they may have challenges with the process, I want to invite them into the process. They must come back. Komishana wemaphoyisa velonke Janene Fani Masemola uthi ke akafuni ukukhuluma kakhulu ngembi lesemkhathini wakhe na Janene Shadrack Sibiya. Ngalwesibili Sibiya wafaka emaphepha enkantolo lephakeme ePitoli lapho asola khona Masemola ngekwephula umthetho wekucondzisa tigwegwe emaphoyiseni njengoba ke amphoce ukuthi ahlale phansi kulandzela luphenyo loluqhubekako. Sibiya ulwisana nalokumisa kwakhe emsebentini. Masemola bekakhuluma ngesikhathi kukhishwa tidzakamiva letilinganiselwa ku 400 million rand eGauteng. Uchubeke emaphoyiseni, Komishana wemaphoyisa velonke Janene Fani Masemola uthi tiyachubeka nekuba yinkinga tidzakamiva kuleli. Kepha iGauteng iyinhloko emshweni. Land ports, it also come via our international airports, and to an extent majority also come through the seaports, which all our harbors in this country. So and it get processed in different places, but Gauteng seems to be the hub. Even those of KZN, they all end up in Gauteng and processed and then redistributed. And my affidavit is not yet ventilated, it will be ventilated at court. So let's not create another platform to adjudicate on it. Utawusabela uma abitwa.
Kuletinye uma sibuya eTitolo. Bahlali basemikhukhwini yaseJacaranda eKlerksdorp eNorthwest bathi uhulumende sewubethembise emahlandla kubakhela tindlu kepha ke uyehluleka. Wemukelekile mbukeli esigabeni sethu sesibili setindzaba nawusanza ngena ukhethe kahle hlala nathi. Inkantolo lephakeme eMpumalanga eMbombela ilihlehlisele evikini delitako licala lebasolwa lababukene nelicala lekubulala Bonhle Mashiyane lobeka neminyaka lesithupha. Kanti lokhu kutangemuva kwekuthi umshushisi agule. Kepha ke kuva tona leti naletinye taseMpumalanga semukela lokhulumela iNPA kulesifundza Monica Nyuswa. Sikubingelele sibonge isikhathi sakho Monica kulendzambama. Ngikubingelele msakazi ngiphinde ngibingelele abalaleli emakhaya. Monica selihambe kanganani lelicala kanti ke singalinzelani kuyembili? Ngingasho nje ukuthi abasolwa bavelile enkantolo namhlanje labasolwa laba bebevelela ukuthi kuzoqhubeka ukuqulwa kwecala kepha ke ngenxa yokugula kwamshushisi libe lihlehliseliwa umsombuluko ukunikeza umshushisi isikhathi sokuthi mhlambe alulame abese yaqhubeka kodwa ke akukhona lokho kuphela into ekhona kube ukuthi njengoba umshushisi wethu engazange azabe khona namhlanje kube ukuthi ke sesifuna lo mshushisi ke okade vele sebenza naye kusukela ekutheni ke abasolwa laba bayavela enkantolo ukuze kube ukuthi uma kuukuthi lo mshushisi lokuyena osebenza lona leli cala akalulami ebese kuba ukuthi yena uyaqhubeka ke nalo leli cala. Lolu hlobo lwemacala alunifakeli yini incinzetelo njengebashushisi uma ke kuyinyanga lebuke abantu labasikade? Ngingasho nje ukuthi amacala afana nalawa iwona amaningi nokuthi amacala angasiphathi kahle sigunya lezoshushiso ngoba kahle hle amacala ahlukumeza abantwana aphinde futhi ahlukumeze thina abantu besifazane. Uma kuukuthi uyakhumbula msakazi ekhaya indlela isisulu lesi sabulawa ngayo yena lo mntwana lo uBonhle Mashiyane washona ngendlela yokuthi waqale walahleka emva kwalokho wase umzimba wakhe usutholakala so namanye ama body parts elahlekile okusho ukuthi lokho kukodwa nawe njengomshushisi o njengomuntu osebenza wona lamacala afana nalawo ayakuhlukumeza emoyeni kodwa ke into silindele ukuthi sibone ubulungiswa benzeka ngoba kahle hle bakhona ofakazi bethu bebekade bevele bekhona enkantolo namhlanje balindele ukuthi bathule ubufakazi uze sikwazi ukuthi leli cala leli siliphothule abasolwa laba ukuthi ukuthi batholakala benecala ebese beyaqhubeka bagwebe isigwebo badonse isigwebo sabo. Monica sibonge kakhulu isikhathi sakho. Ngiphinde ngibonge nami. Kanti ke loyo bekunguMonica Nyuswa lokhulumela lo-office lebashushisi eMpumalanga sibuketa naye kafisha nje licala lelungunzaba mlonyeni etinkantolo kulenye etinkantolo talesifundza. Licala lemadvodza lasithupha lasolwa ngekubulala abantu labalishumi nesiphohlongo eNgobozana lekuyindzawo lesemaphandleni elusikisiki nyakenye belisenkantolo lephakeme yaseMthatha legobe madlangala elusikisiki enkantolo yamanje. Kanti ke lamadvodza abukene nemacala lamanyenti lafaka ikhatsi kubulala kwetama kubulala kanye nekufumba kuva ukuthi ke liqhubeka njani lelicala semukela insatheli yeSABC Nkululeko Nyembezi. Sikubingelele sikwamukele Nkululeko etindzabeni teSwati kulendzambama. Enkosi kakhulu kuwe nababukeli bendaba seSiswati ngenene siselo sikisika posikhoyo. Nkululeko kudwebela nje umbukeli isithombe ekhaya ngabe selihambe nganani lelicala? Namhlanje sibone inkundla ibiza ingqina lombuso warrant officer uNtsikelelo Sambudla nongumphandi kwelityala ecakisela inkundla kuba ngolusuku kwanyanzeleka ukuba baqokelelwe ngamapolisa bahamba bayowenza uphando kummandla waseFlagstaff kulala senhlenzi nalapho ke bafika kwindawo kwakuthiwa kugcinwe mhlambe kufihlwe isibhamu kanye izixhobo kuba iAK47 eziyi3 kunye ne hunting rifle
kulo mmandla lalapho bafike bamnyanzelisa ke umtyholwa owaziwa ngokuba ngupaya uluncedo paya wanyanzelisa uba makalantuke makaveze uba mhlawumbe ngakube ziphi na izixhobo kodwa akakazange aziveze ngolosuku koko wathandabuza wamathidala ukubanika inkcukacha emveni koko bakwazi babone indawo ebonakala uba zifihlwe kuloo ndawo waze emveni koko wathetha ngokuphandle kolamapolisa wathi izixhobo ezi zithathiwe zasiwa kwikhaya lommangalelwa wesithandathu igama lakhe owaziwa ngokuba umhlekazi uNomdlevu noyena ke uphethe xa befika kuloo ndawo bafike bazifumana ilantuka izibhamu nezimbumbulu ke ezininzi kulomzi kwenye ke into ethe yavela namhlanje kukuba ummangalo oqala umzukisi Ndamase uye waxela inkundla kuba kwitrongo agcinwe kuyo eKokstad akakhuselekanga nanjengoko ethe watshintshwa kule section ebehlala kuyo wasiwa kwenye isection esithi uzibone ngakhuselekanga kuba uthe xa ifika phayana wafika kukhona umphathi we-section engumntu wasengobuzane apho kwenzeka isehlo esiwathi ke noko sibone ngakhuselekanga icela kwenkundla kuba mayecele abalawulwa ngebaphathi betrongo ukuba ibatshintshele imtshintshe kwenye isection nanjengoko sithi kakhuselekanga kodwa inkundla ithe no ayizukwazi ukuyenza lonto kuba itrongo inemithetho yayo and kufunyanzelekile ukuba makathobele imithetho kodwa ke emveni koko sivile umniki lo benika ubungqina untsikelelo Sambudla icacisa ukuba enye information abayifumanayo kukuba ezibhamu zafunyanwe ehlezi eFlagstaff zazi ngezigaba kuleko ngenxa yesikhathi Ndamase otsala ngixolise mina kethu ukubamba emlonyeni ngenxa yesikhathi asibonge kakhulu isikhathi sakho Ngululeko Nyembezi lo insatheli tindzaba te-SABC kanti ke kuchubekela embili netindzaba egumeni lekusigatshana senyanga yalabasikati sekubuka imisebenzi leyendiwa bantfu labasikati lehlose kuthuthukisa live sina Rebecca Ntswaninswi longumsunguli welicembu lebantfu lesebakhulile iVakhengula FC lelasungulwa nga-2007 esifundzeni saseLimpopo lelicembu ke eselidlale nemacembu angesheya kwetilwandle lafaka ekhansi iBrazil Spain, USA neFrance kanzi kubala letimbalwa liphindze ke lifundzise ngekuphila ngekwemtimba nangekwengcondvo libuke tingcinamba letibukene nebantfu lesebakhulile letifana nesifo se-high akhutsate ke kutivocavoca kanye nekulwisana nekuhlukubeteka ngekwebulili asikubingelele sikwamukele etindzabeni Rebecca ngiyanibingelela lemakhaya Rebecca siyawubona umsebenzi lo wendako ingaba ke ukhutsatwa yini ukuthi uwende Ngiqalile in 2003 but because I was working for SABC as a radio presenter Mnganalonene FM and then 2007 maslauncha a soccer grannies Rebecca ngabe wakucabanga kanjani kusungula licembu lebhola kuko konke nje bekukhona It was not like ngicala ibhola it was just to exercise. Manje, one day I invited some of the grannies. Remember that I do a lot of community work. And then sahamba, sahlala ground and these boys were playing soccer in the soccer field. What happened, but the ball came to us. It was, I don't know how it happened, but it came to us. So the two grannies decided to stand up, but dlala nabo labafana. So labantu bebandlula. And then basihleka uyazi ukuthi bahleka but from that day the second day we had more than 80 grannies joining us and the rest is history because we attracted a lot of journalists and that's where we are today. Ngeminyaka wa 2023 ube ngumuntu lomsikati wekuqala emhlabeni lobe ne grannies tournament kanti ke emacembu la16 lavela emaveni la6 lahlukene akwatile kuba ingcenye yale midlalo nikwatile yini kuphumelela kule midlalo It was not easy because asina funding, asina batho baba sizako, and only the community that support us and na lababa nama business. But I managed to do it because my aim and my plan is mawusaqali ngeke uyenza. Whatever I do ngiyaqala whether abantu ba criticize or whatever, but I always tell myself ukuthi mina I'm Ntsangwise, I'll do it no matter what. And uyazi ukuthi sebenza na maybe men who
played soccer before. So to me, it's like I'm not like them. I want to do it and I'll do it. Rebecca, asibonge kakhulu isikhathi sakho. Ngiyabonga. And then 2007, I think we are going to Mbombela, if possible. Asibonge kakhulu Rebecca. Kanti ke bekungu-Rebecca Nswanisi lo watiwa ngemsebenzi wakhe wekutfutfukisa imimango njengekudala imatfuba emsebenzi kumabhizinisi lasathuthuka nekudlondlobalisa umnotfo ngelicembu lakhe lebhola yetinyawo keloyo. Kulandzela kusalela emuva kwekukhicitwa kwetimbepha tekushayela kuleli ngenxa yemshini lowephukile. Ingabe ke kukuthikameta kanganani lokubambeleleka? Uphendvule ngalendlela. Kumena ngazama ukuthi angabi nomshini wakhe. Lento aka implement kuwo wonke ama province. Kube nemishini wonke ama province izokhona ukuphushela. Lento umshini wani kuzohlala uphuka. Mina kuyangikhathaza ngempela manje okungalungi kwalo mshini okhiqiza ama license. Ngikhuluma nje ngino 3 months wonke ngihamba ngovuselela i-license mangidrive emgwaqeni ngiphethe le temporary slip yakhona. Manje sekumele hlele uphethe libanjalo uma udrive emgwaqeni ukuze amaphoyisa makuvimba ukukhipha leli lokhombisa ukuthi i-license usayilindile. Kuyasithikameza ngoba wenze i-temporary license seyi-expireile. Naw ukhamba endleleni amapholisa wendlela akubuza lokhu nalokhu and bayazi ukuthi ama-license anenkinga. Okubuhlungu kakhulu ukuthi akhona amaphoyisa akunika ingcindezi ngokuthi ushayela incwadi sedlule isikhathi. Angazi noma batshenwa yini ukuthi-ke umshini munye ukuthi-ke bakwazi ukwamukela isimo esisuke sibhekene naso njengabashayeli. So government wethu awenze ngekushesha ngoba uyadi ukuthi ama-license vele kwamele endiwe so ababonekele enye isystem yokuthi bangavumeli ukuthi babe nemishini munye awube mningi umshini ukuthi okhona umsebenzi ukuthi makufe munye uchubeke uhamba. Lona ngumbono wembukeli i-SABC at first kwakuthi phendvulela ngawo. Nasivakashela timakethe tetimali sitfola ukuthi lirandi lehlile nalicathaniswa netimali takulamanye emave. Asasithi shavu embombela sive ukuthi Sibusiso Mahlalela usiphathele tiphi kulethamba embili kulethuma embiteni kuligwalagwala FM. Lishonile Sibu. Akwanze Rebecca nelithimba lakho eGoli. Lishonile mbukeli kuzoba teswati ekhaya ku-SABC1 kanzi nathi lesiphethe kulihlelo lediphuma embiteni namuhla nzamba makusihlwa. Luyanza lelibito lokuthi tikhungule tahoxa kule National Dialogue kule live leNingizimu Afrika tibuyele kude ke nake National Dialogue ihambe ibe impumelelo kule live. Ngetiluka lokho simemeke bahlati betizoba tepolitiki kude ke sitawuba kabandi sinyathelo senhlangano ye-ANC eFree State kukhipha esikhundleni bosodolobha labasikhombisa bomasipala labahlukahlukene ecitshisaka naso ke sifundza seFree State. Siboleke indlebe emlayelo ngo6 ya ku7 kulihlelo diphuma embiteni kumsakato ligwalagwala nzamba malehle Thimba nakwembukele ekhaya kakhulu kuye Sibu phansi embombela kanzi ke mbukeli tindzaba adipheli ke phakuphela sona sikhathi sithi kucisa lapha ke talomuhla asiphinze sihlangane ngalokutako kusasa sikhona sindebele letinye ke letelama leti tikhona tesixhosa ngensimbi yesikhombisa kuyo lenkundla ungakhohlwa sikhona simo selitulu nanto zakhe emathebula ngemva kwetitolo kusuku lobuhle ngwane. Ngetelashonal ngenanzabatalo kanjalo ngetelashonal ngenaso simo selitulu kanzi ke masibuka sithombe sethu akhombisa kahle kakhulu ke mathuba emvula mabuka ke nsholo la Kapa njengoba lapha kuyeke la 30% kanzi ke libonye ngemafu letinye ke tifundza liseligwini live ngwalo lomuhle kanzi ke naselangeni la kusasa asesekhona lawo mathuba emvula lapha kuyeke la 30% njengoba lichubeke njalo nekubonya ngemafu njengoba ikhona nenkungu lekhombisa ke kukhasa phasi kakhulu kade langeni la kusasa ekseni kanzi ke sicwayisho lesivala baka South African Weather Service khombisa ke kuthukuthelwa kolwandle mabuka ke la tifundze lethe nsholo la Kapa ngwalo lomuhle kanzi ke ngahle ke kucubuka umlilo emandleni lamathiti kakhulu kade tifundza lethe mpuma yelive kakhulu
kakhulukazi isifundza Limpopo impumalanga eGauteng kanjalo ke langwale lomuhle nesifundza ke la iNorthwest kanti ke masibukela amazinga ekushisa kuthi menjani ikakhulukazi elangeni lakusasa masibuka ke sifundza iPretoria lapha ku 28 nobe ke 29 likhombisa ke kufuthumela eGauteng kanti ke Johannesburg eBroncosprings Springs lihleli ku 28 lifuthumele kuleto ndzawulo leto ke sifundza ke Limpopo ndzawulo efana nabo Musina lapha ku 34 shisa likhipha umkhovetsheni mabuka ku Bakersford lapha kuye ke la 32 33 mabuka ke la eParabulwa ngalo lomuhle kanti ke sifundza impumalanga ndzawulo efana nabo Sikhukhuza kuyashisa nasembombela nalapha kuye ke la 30 kanti ke mabuka ndzawulo efana nabo emalahleli likhombisa ke la ngalo lomuhle kuphola kanti ke kuyashisa nasemkhondo ngaye ke la 31 kanti ke sifundza KwaZulu Natal ndzawulo efana nabo Mnambithi lihleli ku 29 mabuka ke Kokstad ku 23 kanjalo nasePort Shepstone eDurban lihleli kuye ke la 22 kanti ke Eastern Cape ndzawulo efana ke la nabo Grafi lapha ku 22 mabuka eGqeberha khona lipholile ke kakhulukazi nasemthatha ngalo lomuhle kubokomani lihleli lapha kuye ke la 22 eWestern Cape ndzawulo efana nabo Vredendal likhombisa ke kuphola nga19 boBeefort West mabuka nakubo George kakhulukazi eKapa lihleli lapha kuye ke la 15 kanti ke Northern Cape ndzawulo efana ke la nabo Sunderland kuyabanza ke ekseni ngaye ke la 1 kepha ke liPort Castanzambama mabuka ke Kurumane nobeke nakubo Uppington lapha kuye ke la 26 ngalo lomuhle kanti ke Northern Cape ndzawulo efana ke la nabo Velkom lapha kuye ke la 26 27 ePorthaville bosa Solberg ku Frankfurt likhombisa ke la kuphola kulelo ndzawulo kuyabanza ke Fero Smith ngaye ke la -1 kanti ke Northwest ngalo lomuhle nobeke tindzawulo efana nabo Tosdale Northwest kuBotaung likhombisa ke kufuthumala kuyashisa ke kuBotroska mabuka nangale Botaung lapha ku 28 ngalo lomuhle kungakube nguphathele kona busuku abube lobuhle